Še označene, kjer dobite zraven. Pa tam pri onih balvanah še vam bom pokazal pol sproti, kjer so še vaši dodatni oprinki, no. Ja. Zdaj pa jaz bi rekel 2 ure časa, lahko plez zaključiti moraš pa z dvema rokama pa lepo obviseti gor, ne. Tako je pol končano, ne. Vsak pri sebi si naj... Ti moraš poskusiti. Kdo misli? Ok, te pa štart, gremo zdaj. 5 minut časa, ajde. Ti, ker že štarto, ajde. Ajde, Matic! Ajde, Varga, gremo, Varga! Ajde, Varga! Bravo, ajde, gremo! Ok, Matic, naštudiram, gledaj. Ajde, Varga! Ajde, Varga! Ajde, odi, greti poskus. Ajde, odi, Varga! Ajde, odi! Bravo, Varga, bravo, bravo, tako. Odi je dol, ajde Varga, ajde Varga, ajde Varga, gremo, oja, Vaška, ajde Vaška, ajde Martic. Super, lijepo klizanje, ajde, zaključiš pa si kati. Bravo, bravo, bravo. Ajde Matic, splash, sve to. Ajde, aplauz za Matica, ajde, gremo. Ajde, Petra bar, ajde prsti, super, super. Ajde, 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 ajde. Bravo, dečka, ajde, zaključiš. Bravo. Super. 3 minute pauze, momento.
Česmat! Počasi, tako, super. Ajde, daj malo molim povedati še tole, težka ritka, In prvo mesto, Ceker! Ja pa vlog dvigne, to ti pil. Ceker, dvigne! To je Ceker! En aplavz za Cekera!